بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على سيد البشر محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد. بركات لمجله حاضر تب بالمياه بتيخم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بركات رمضان هوجي ميادوغا عصر نماذ فهو بيسكتوغا تيلو بتي أخونا مخاطبكو واهكتك دكان غستكراني مهارو كوريا ميجندبه بسلسلة درستو بتري ما بعد الموت مرuvumah fahu كان هنغاني غوتا غولي سلسلة درستو بتري نسانا مرuvumah fahu أديها مياكو إني أكوري ماتيباني ورم مهمو وغتكولكا غوليغوتون واهكدك كالمغا كستوكا لوبدي أخون قيامتك علامة الله سبحانه وتعالى لبافا يقولون قيامتك كودي علامتك قيامتك بودتي علامة لبافا يكترين بين علامة عرومنج لومة فني تجربة قربي أديها مياك ويكي كي زمان تهوغا يا علامة فني زمان تهوغا أهلو ورين بني علامة تجربة مفدان علامة فن منغس قيامتك بودتي علامة كفه قيامتك إم بودتي علامة كفه قيام بجكن يعلان مكرووني تعالى فيليجي وارغدا أدكاي تعالى فيليجي وارغدا أدكايكو قيام بجكن يعلان مكرووني نبي صلى الله عليه وسلم أعرابيكم سؤال قربني يا رسول الله مصور الله رسوله تعالى فيكي كباتو شكن نقطوغا إنسانون إكما كوريمتي لاني وغوتكي إيدكي إيوين أدي إنكمون إكما غوليغوتون قرآن نبي صلى الله عليه وسلم کے حدیث بس فرطوغا ورق گنن تعالى فيليغا واهك بيان بحاسو تعالفيا غوليغوتو ميهكا معلومات نيغي اين نبي صلى الله عليه وسلم غاريهم سؤال قربني الله کے رسول اي مصور تعالفيا کی کوباتو اين نبي صلى الله عليه وسلم اين بسنيغوت ادي همياكو එකදේගෆානු ජවාබු දෙබුමුන් එනේ ෆහමුවානේ ගොත පර ෆසේහන් تعالفيا کی کوباکන් نبي صلى الله عليه وسلم صاف قد بي حديث قربني قرن ينفخ فيه اي اتشك فومه قرنك ايرو زمانوغا فومن وگن جنوار وچيگه دلون تيار كفوه تفاتو كي كيچي كانكم اعلان كور مٹکا كانكم گوالو مٹکا اهندو ابامي هونگه تيريگا وس گنگولچ قرنكي اهندو حديث قربني قرن ينفخ فيه اي فومه قرنك فومن گنگولچكي ميگن اول لنگه حقيقت کی فومن گنگولے آلات کنکن اچ کنکن اتاಳ فیلیگه اڑو ای گوواله ونی علم ورین تاಳ فیلیگه صفیا گولے گوتم ایکی بسفلت بدالو فوے ایگوتم مجاہد رحمه الله کے اریم بيان بياس فبي تعالفيني صفة قربا كي رواية توجه متش بروي إكليج فانو يدال وني هو الشيء كهيئة البوق أي إتشكي دمار يفر إيجا كلو هيمكو أني كلو فلكم ونفذ إتشكي تعالفيه كميجا سكيت قرآن قاد النبي صلى الله عليه وسلم کے حديث بس بروتكم ما تفصيلكم تعالفيني كصفة على منا حساب بيان بياس فكينه لا مسألون منا إيكيكم بابو حقيقة كي تعرفي يباكما أديها مياكو أي وربودو وربيه چكن أديها مياكو إيغ أدو إتي فوممو مولي كائنات غوا هوريها إچكا උඩතකු ගවා හුරිහා ඉච්චක ඒ අඩු ෆෝරානිකන් ඒ යල්වන් මෙන්නන් ඒකිගෙන් වා බොඩ හගීගතකි ලොබ දෙහුන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මි බිරුවරි අඩා මි බිරුවරි ඉන්සාරුගේ
rangabiluge wahaka itura tafsilu koddebba hadith kurawani kayfa an'am timan kadege fa kinen he itam ufaweri kama hamajihum liveni wa sahibul qarni qad iltaqama al qarnuge sahiba ebahiye kama hawaluge hunnevi malaika bekalaku e hunnevi e taala filige ekkolu ekadege faanuge agafula ge jassawagenne ekama tayyaru wadagenne Allah subhanahu wa ta'ala ge amrufulu awma ko ekan tanfizu kurebu mattaka fomelebu mattaka ekadege faanu e hunnevi tayyaru wadage ehidu kiinetto timan kadege faanuge hippulan hamajihuma ufaweri kanlibe nabiyya sallallahu alaihi wasallam me fadan hadith kurebu mun kariga tibbe sahabi bekalun ei ekamuge sobun nutanawaskam veri adi hemego befulunge hittaka biruwerikan e husaswe ehidu ebekanun denne vidin timam men kinetto hadani ehidu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith qurawani qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel tabamum hasbunallahu wa ni'mal wakeel bidhikru kiyash labati akhum gina hadith bas fulutuga bayan veswani sahibul qarn ta'alafili fomelabba malaika bekalaki kobakam bayan kurawwa gina riwayat tawga bayan veswani sahibul qarn ta'alafili ke sahiba minam mashhur fa navis ilmu waringe terega adi hamiya ko eki riwayat takabbur bi ilmu waringe terega mashhur fa wa ek goteki ta'alafili fomelabba bekalaki israfil ke fan Allah subhanahu wa ta'ala lobeti malaika bekalunge terega di daraja mativeri begemba malaika bekalunge tereng bekale israfil ke fanaki ilmu waringe terega mashhur wefawa eggoteki ta'alafili fomelabba bekalaki ei israfil ke fan adi hame ko lobeti ahun ta'alafiya gulegatu ngalumennige en haqiqateki ta'alafili fomelabani hukurudu hibbaka ta'alafili fomelabani hukurudu hibbaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam hukurudu huga makkama nabiyya sallallahu alaihi wasallam salawai kiyumuge mativerikam bayan kurabba aswa hadith ga bayan baswani fihi khuliqa adam ge fanu heddevi hukurudu huge wa fihi qubila adi adam ge fanu ge furana wi sallallahu subhanahu wa ta'ala hibbevi hukurudu higge wa fihi nafkha adi hame ko ta'alafili fomelebeni bis hukurudu higga engam marmun nangigi bayan me bidiyai ta'alafili fomelabba malaika begalaki ilmu ringe terega mashhur wa bawani e israfil ge fanu kama adi hame ko ta'alafili fomelabba duwa hekigi hukurudu waska e birwari e inzaru ge adu ibigenda duwa heki hukurudu waska ilmeringe meduga degotaka wahaka dekifave ta'alafili fomeleveni kitafahar defaharto nuate timfaharto egotol lobeti akhum bay ilmerin vidalwani ta'alafili ge adu timfaharu fomelebekam furatama adayakko insanu sihumegge teriyadda biruwani kamegge teriye pettigenda ei kongadekkanne haran kammati tibene furatama adayakko devana dayak Allah subhanahu wa ta'ala bimmati ga duniye ge lebbiha uriha chenneti fana kurabwane timmana adayak alum Allah subhanahu wa ta'ala insan diruwa eko bayin elberin bidalwani ting faharukama ta'alafili fomelebbeni namesanibba elberin bidalwani ta'alafili fomelebeni defaru egetere ngemme furatama faharu e biruveri adayak hita biruveri kam bade hama e kamuge terega insanun adi furana leppi huriha ecci adi Allah subhanahu wa ta'ala haddaba fa huriha ecci mikainatu nedi fanawe gendana kama adi hameya ko devana ada ko Allah subhanahu wa ta'ala insanun alun diruwa mahshar kurwa ekama baru libide waragina ayatka waragina hadith nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihun adi waragina ayat kirit qur'anu ga bayan fa asfawe egeterin in ayatigi yawma tarjufu rajifa emme furatama ta'alafiya ko binganu heligendaide tatba'uha ar-radifa adi hameya ko ta'alafiya ge ada eya vidigen devana ta'alafiyen ge aduwannakam qur'anu ge mi ayatuga bayan bayasoni adi hameya ko nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadith bas fultawga ta'alafiya ge demeduga wa muddatu bayan kurwa
أسوأ صح حديث بس فرطو أسوأ بني ما بين النفختين 40 دتال فيليج تمدو غوا مدتك الساعي أي ساليس أهركم ساليس دوسكم ساليس بسركم إغوتا سيدا صح مقوم بيان بأسوأ كإنه دامس إنجي بيان و غوتكي مدتك كموجة تريج همينيجن داكن أدي مدتك الساليس إيكم حديث كمي أنني دتال فيليج جواهك إيكم علمرين بودا بورا ولبني تال في إسرافيل كفان الله کے أمر فلا فملباني دفارك لبدي أهم تال فيلي قادو إم فرتم إبني كاغت تال فيلي قادو إم فرتم إبني كاغت فهو زمانك الله کے أمر فلا قيامكم إعلان كركم إسرافيل كفان الله سبحانه وتعالى تال فيلي فملكم أمر كركم أقولك එකලේග ෆානු එකම ෆුරිහම තයාර වඩාකින් එතාල ෆිලීගේ වරුගද අඩු ඉව්වාලේ හිදු ඒ අඩු එම්මෙ ෆුරතම ගොස් ජෙහෙනි මසෙක්කතෙක් ගා හුරි මීහක කොම් මසෙක්කතෙක් ගතු ඒන හුරි ඒන ගෙන්ගුළුණු ජමලු තක ෆෙන්දිනු මට්ටක හවුදෙන් හදන් තනේ රානාගෙන් ෆින් ජමා කොෆහුන් ෆින් ජමා කරවේ බද තනේ රේනුමුගෙන් මසෙක්කතුගා ඒනම අවදිනති උළුනි සිමින්ති ජහා ඕජිමුගේ මසක්කතුගේ තෙරේ එහිදු ඒන ඒ අඩු එනගේ කම්ෆතුගේ ජෙහෙනේ කම්ෆතුගේ ඒ අඩු ජෙහුමා එක්කෝ හේනති මරුවගෙන් දානේ ලොබති අහුම් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවනි ෆලා යස්මഉහු අහදුන් ඒ අඩු එම්මේ ෆුරතම කම්ෆතුගේ ජෙහේ හිදු ඉල්ලා අස්වා ඒ අඩු ජෙහේ මීහා ඒනගේ කඳුරා අබුරාදා වෙන බදාලානේ ඒ අඩු අන්නතන් ඉල්ලා අස්වා ලීතන් එන මඩු බදාලානේ ඒ අඩු යන්නනි කොන්තන කුන්තෝ වතරෆහු ලීතන් නදි හැමයක්ව යෆහු එන ඉස් උෆුලාදානේ ඒ අඩු යන්නනි කොන් දිමාල කුන්තෝ බෝදු මට්ටක අල්ගොන් මෙන්න බෙසාරුගේ තොබියතුග අඩෙන් ඉවිච්චකම බාන මාළු එම්බේ පුරතම බදාලා ලෙවේනි අඩු අන්න දිමාල අදි හැමයක්ව අරුමෙන්න යඩොන්නනි කොන්දිමාලකුම් කන්නේගේ හාලු අරුමෙන්න දෙම්බදාලවෙනේ මතින් අන්නාඩෙත්තු නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරබනි නම එගොත යඩු එම්මෙ ෆුරතම ඉවේ හිදු මඩු එඹුරියේ ලානේ අදි හැමයක වෙෆෝ එන් ඉස්සු ෆුලාලානේ යඩු අන්නනි කොන්දිමාලකුන්තෝ බෙලමට්ටක ඒරු ඒ zamanuge පව zamanuge ඒරු ඒ ජීනුගේ මීහුන් එබෑ මීහුන් නාමේ දුකන්තබ්බෙගෙන් දානෙකුන් යඩු ඉවේ හිදු හාලතු හුන්නානිගේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බර තෆ්සීලුකෝ බයන් කො දෙව්වාෆවේ ඒගොතුන් ලොබ්බති අහුන් අරුමෙන්නේ ඉගේ හගීගති කී යඩු ඉවේනි දු මීහුන් තිබේනි එකි කංකමුග මෂගූල් වෙකි හිඟා මීහුන් හිඟානේ බාසාර කුරාමි හුන් බාසාර කුරානේ දතුරු ෆතුරු ගෝලේ මීහුන් එකමුගේ තෙරේග කොම්මස් කමෙක්ග මෂගූල් වෙකින් උලෙනිකොම් ඒ අඩු එබෑ මීහුන්ගේ කම්ෆතුගේ ජෙහෙනි එබෑ මීහුන්ගේ කම්ෆතුගේ යඩු ජෙහෙහිදු එබෑ මීහුන් නැද්දෙන් ඉතුරු කමෙක් කුරාක فرصة النلبين نبي صلى الله عليه وسلم حديث قربني فيران بكا ميها فيران فجها فغنن غن ميها فجها فدين بوت قربس نلبين اي ادويس بامي هون كم فتوك جوهيدو اي نتي مروي فنا وگندان كما لوگتي اهم كايتي قلقا ميها اينا اتوكو كايتي قلو اينا انگيا حساب بس نفوران لوگتي اهم اي ادويس جيهيدو انگيا اي كايتي قلو دانه වගුතු කොළෙබ්බස් ඒනේ නුලිබේන එබ්බස් ෆුරුසතේ ඉතුරු කමෙක් කුරාග තාල පිළිග අඩුවම ඉතුරු කමෙක් කුරාග දෙන් ඉන්සානක එබ්බස් ෆුරුසතේ නුලිබේන එහාවස් කුල්ලියක එහාවස් හැරන් කුරෝනි ගොතක එහාවස් බිරුවරිකෝ ලොබ්බති හුන් එඩු ඉන්සානුන්නා කුරිමතිලානි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවනි මා යන්දුරුන ඉල්ලා සොයිහතන් වාහිදා එබැමි හුන් ඉන්තිසාර කුරානේ මි අඩ මි එම්මෙ මි අඩක mi warugada mi biruwari adan ebami hun intizar qurani ta'khudhuhum wa hum yakhassumun ebami hun ebbay kone beka jadaluko ebbay kone beka zuwabuko ebbay kone beka terega bahagata dakkan tibba ebami hun ge kamfaduga lobati hum kulliyaka miyaru jehene fala yastati'una tawsiyatan adi ebami hun itura wasiyate quraga mihakan itura ecche buredeka ebami hun waguten libena wala ila ahlihim yarji'un adi ebami hun ahlu weringe gata dames ebami hun lobati ahum fursatan libene wa nufikha fi as-suri fasa'iqa man fi as-samawati
ومن في الأرض إلا من شاء الله بيرووري مي إنزاروك أدو أس جهد ونفخ في الصور تعالى في ليك أدو تعالى في فمل وهدو فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الله سبحانه وتعالى وحي قربني فصعق هينة جنداني فنام جنداني مرو جنداني من في السماوات ومن في الأرض ودتك بمبوا وريها إبس استثناء أما يكني إنسان نقول بديه الله سبحانه وتعالى فران لبوا فوريها جنوار دون سوفاسو وريها إيش يادو أسجيه ما يكو حسابهم يبامي هناك إتورو يتكيتشك ده فهن نكوربيني فناوي نتيجنداني حساب مولي دنيا مولي كائنات الله سبحانه وتعالى لبوا فواميو بدو ميو بيا من ورب بدتي بدل تنغناني أما يكني بيموغوا يچنون ندي فناويگندني ಉಡುತಕ ಹಿಸಾಬ ಏಡು ಫೋರಾನೆ ಅದಿ ಹಮೆಯಾಗ ಉಡುತಹುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಲವ್ವಾಫವ ಮಖ್ಲೂಕುಂ ವಿಸ್ ಫನಾವಮುಂ ನೆತೆ ಮುಂದಾನೆ ಕುಲ್ಲು ಮನ್ ಅಲೈಹಾ ಫಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರ್ಬನ್ ಹುರಿಹಾ ಇಚ್ಛಸಕಿ ನೆತಿ ಫನಾವಿಗಿಂ ದಾನೆ ಇಚ್ಛಿಕಂ ಎಹಂಕಮುಂ ಬಿ ಬೊಡು ಹಗೀಗೆ ಲೊಬದಿ ಯಹುಂ ಎದುವಹು ಎ ಬಿರುವರಿ ಅಡಾಕೋ ಇನ್ಸಾರು ಬಿ ಬೊಡು ಹಗೀಗತ ಹುರಿಮತಿಲಾನೆ كل شيء هالك إلا وجهه الله سبحانه وتعالى كذات فلفيبا هوريها تكتشكي لبد يخون نتي فناوي هلاك وجندان تكتكن إبرو حقيقة إدوه إنسان كريمة لانه كان أربع منا تعالى فيليك ميارون إيجي إم برو عبرتك إم برو إفلاولك لبد يخون ورب بدتي بدل تنغنا أما يكن إنسان فناو منهم ديرتك تي فناوي جنديو من مولي مكائنات الله سبحانه وتعالى لبوا فوا ميوا مي بودو نظام بودتي بدلتن انان ونفخ في الصور نفخه واحده الله سبحانه وتعالى وحي قربني ونفخ في الصور نفخه واحده تعالى في فمل وهدو كينتو تعالى في فمل وهدو كانت بجنداني وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده إتاج إنسان جواها كإنه ديرته كتير جواها كإنه وحملت الأرض والجبال الله سبحانه وتعالى مبودتي بنتك أدي بفربدة الله سبحانه وتعالى فلا أدي تكتي كوني كوني يبغيندان الله سبحانه وتعالى إرادة رب لو بديهم دنيا الله سبحانه وتعالى لبافا مي أدوتا الله سبحانه وتعالى فروا أدي هم ياكو يتكتي كوني يبغينديو من الله سبحانه وتعالى كفتك كبغينديو من الله سبحانه وتعالى إرادة رب لتعالى في ليك أداك دنيا كميبا مبودتي بيا فربدة إكي إكتشكا فندو وجين إبادة كوني تكبغين لبتي أخون إبادة أدي هم ياكو مبودتي مخلوقات مبودتي بيا بلانت أنا جهي بودتي زلزلة تنجس दुनिया दुआ को इस कुरिमति नुवाफदा बड़े हादिसात के लबती हम मितालफिया को इंसानुन्ना कुरिमति वाने दुनिया का अल्लाह सुब्हानहु व तआला लब्बाफा मि मखलूकात तक कुरिमति वाने एम्मे बिरुवरी एम्मे नामां ए दुवस्तालफिली का अडाय को दिन एक कुरिमति वा एक हादिसा दे अड़ुमन्ना कीरित कुरान के वरक गिने आयत अड़ुमन कियावा हदाय अदि हमें यह को खास को अड़ुमन अम्मा फतुके सूरत कुरकुरु सूरत नड़ुन में कियवा मुंदाहिदु मी बिरुवरी वगुतुगे वाहक मी अडफौ दिन इंसान उरिमतिला इनामंगे बिरुवरी कंदत्तुगे वाहक अदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी दुनिया के लब्बाफ मी कायनात मीन बोडेति बदलतुगे वाहक वर तफसील को लुगति हूं बयान को रब्बा फवे इदा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा मिन कम सूरत कं अड़ुन में वकी विस्नालिक मबीना विस मी दंडिवड़ुगे वाहक मी हिंदुगुड़ुगे वाहक ताड़फिया को मी दुनिया वेरिवगेंद एबड़ मुसगे बाय बिरुवरी वगुतुगे वाहक वर तफसील को अल्लाह सुब्हानहु व तआला एबड़ति ज़लज़लात होगे वाहक निजाम अन्नाने बड़ति बदलत होगे वाहक वर तफसील को तेगा बयान को रब्बा फवल क़ारिअतु मल क़ारिअ वमा अदराक मल क़ारिअ यौम यकूनु अन्नासु कल फ़राशिल मबथूथ कोकातक फदन इंसान वेगेंदाने कं वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मंफूश अदि हमें को बड़ति फरबदता काफतकिं हद कुणितके फदां ए बड़ति फरबदता
vegendanikam ikamuge bodu hagigatuge wahaka lobedi yahum kiritu qur'anuga mi ayatuga bayan beas famiwa ehinkam mi bodeti hadisata kaffahu me bodeti qudurati me bodeti hadisata kaffahu den bim unnani kinetu Allah subhanahu wa ta'ala wahi korobani kullu man alayha fan uriha chibis Allah subhanahu wa ta'ala fana korobani ehinkam mi bodeti kantatta kaffahu mi bodeti badalta kaffahu Allah subhanahu wa ta'ala insanu ekiyekechkan insanu ge furana hippawa Allah heddawa fawa huriha makhluqunne neti kurabba Allah subhanahu wa ta'ala mulin ehin nizamen Allah subhanahu wa ta'ala labbawa adiha meyakko mulin ehin kantattake mulin ehin manzarutake mulin ehin nizamen mi nizamuge badalga duniyege mi nizamuge badalga mulin ehin nizamen Allah subhanahu wa ta'ala labbawa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard Allah subhanahu wa ta'ala wahi korobani yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard mi binnu mulin ehin bimin ki gachikam mi udutaka mi bintaka mitaga ba huriha makhluqum nedi fana kuram mafhum mulin ehin bime Allah subhanahu wa ta'ala labba as-samawat mulin ehin udutake Allah subhanahu wa ta'ala labba wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar eduhaku Allah ge hadratan insanu kolat eduwan Allah ge hadratat diumattaka ebamihun jama kurven barweri gada kiritiwanta Allah ge hadrata insanu ge puri diumattaka ebamihun jama kurven edu honnani mulin ehem bibi mulin sarasar mihun duhaku tajriba kuffanwa mulin ehem kantattake lobetiyahum hisabun insanunna kurimatilani insana kurimatilani mulin ehem nizamaka mulin ehem kantattaka mulin ehem manzarutaka furtama ta'ala fi yafahu dunia gawami huriha chenneti fanavedi yumfahu neti fanavedi yumfahu muddatin ebade insan ge khabare makhluq ge khabare hame ekane diridime wadigam mani gada kirituwanta Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-awwal wal akhir fishumaki bis adi hame ekko huriha tikiti neti fanavegen dahiruwes diridime wadigam mani gada kirituwanta Allah subhanahu wa ta'ala ehinkam insan ge khabare ibs makhluqa ge tigge khabare neti zaman take ebade faaytu wegen ei kitat duwaskam ei salis aharukam salis masarukam salis haftakam salis duwaskam ekam mol dene wodigem man Allah subhanahu wa ta'ala detala filige demeduga ehiga muddatu mol dene wodigem mani Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah hedde makhluqa tunge terei anikkavis ta'alfili fomelabba malaikata Allah subhanahu wa ta'ala dirufane mi muddatu mi salis fahanala diumum Allah subhanahu wa ta'ala dirubba alum ta'alfili devar ta'alfili fomelevuma e kalege fana e malaikata hawalu kurvene amuru kurvene ehindu devana ta'alfilige adayakko Allah subhanahu wa ta'ala haddawa fa makhluqat insanunge furana Allah subhanahu wa ta'ala e furana ege hashigaluga Allah subhanahu wa ta'ala dabbawa ehindu insanu ebamihum Allah ge hadrata diumattaka anikkavis ebamihum ge tibitanakum lobetiyahum ebamihum teduwe thaalafilige devan adai thaalafilige devan adai ko ebage insanu ge terem bayagu tibene etanun teduwam beelunnuwa rabbi la tuqim as-sa'a e haddawagin gulwa ilahi qiyam qaim nukurabade ebamihun e marwegen duniyamati ge tibigote kabbaluge ebamihun tibigote ebamihu khabaran nati zaman theke banden tibigoten ebamihun beenwani hame etaage ebamihun tibe edo ebamihun edene qiyam qaim nuwe ebamihun salame beeto ebamihun edene heni qiyam qaim bijjukamugwana adaba kurimatillan juhene narakaya kurimatillan juhene hisabu ballawane suwalu tan annani hido ebami beenu men nuwane ebaguta kurimatilak Allah ge hadrata baddalu qur'an ebami beenu wani eta onna ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ifadabihim bunani ya waylana huri hitame ge bodu kamai man ba'athana min marqadina hadha timam men kaagu he mitarun negi mita aram ko timam men tibba mitaga timam men kaagu he timam men negi من بعثنا من مرقدنا هذا اهدوا بابهم نقوال بين ما وعد الرحمن
mi Allah wa'adu kurabbi bas fulu mi bodu haqiqate alun dirumwanekam e bodu haqiqata divani kurimati lafe hada ma wa'ada ar-rahman Allah wa'adu kurabbi bas fulu wa sadaqa al-mursalun adi hameya ko rasul begalun bayan ko de bivahagatoge haqiqata lobati khum kurimati lane duwasse duwaki ebami hunnange kam salamate den hisabakum duwene ebami hunga dikidemme teduwam beenun nugikam beena mes taala filiga ada konikka samajehini teduwam adi hameya ko Allahge hadratat diuma e hisabum ebami hun jama kurevene ettanaka ebbimaka sarasar bime minizamennu mikulata kenno bimanzaruta kenno alu mi tajriba kurebe ebbes kame alu mennaka nufennani mi hegge gahe mi hegge imarate mi hegge tane mi heka nonnani mune mi mage tankole mi mage gaheke mi mage imarate ge mi mage mudeleke ehem kunevene ebbes jagenno ufuli bahonna ebbes ech nufenna igide dekkolla mi mage echke munevene ebbes ech sarasaru saf sida dolan nufenna feturi fonna sarasaru gimaka Allah subhanahu wa ta'ala taala filiga adayakko lobde akhon insanu jama kurabani biruweri wagutu ebami hun teduwam ege terem bayago teduwam beenu nuviyas ebami hun jihene taala filiga adayakko ham teduwan jihene e hagigata ebami hun lobde akhon jiheri kurimatila bi bodu hagige lobde akhon dengoti a wahagatakin a babutake mahsharuge maidan e tanuga kandattawage arushige hiyawa hikan libemi hun hisaba kitabu bellu mizanuge wahakan narakaga wahak surge wahaka dembes akhiratuge waraddigu wahagata ebabe nihatana mi darusuga alum mi aduhi wahagata taala filige wahaka lobedi hum mi bodu hagigata kurimatilane e duwoge jilu e zamanuga fahu zamanuga evole insanu nan edu ibe alum menna miedu mikan kan qabul kurawene mi hagigata kan ige bayamani qur'ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam tedu basfulutukum mikamuge ilmu alun menna bayan ko debba fawati ekan alumi hidugadin kashawaru ko yaqin ko ge mitibeni fahu zamanu lodum feri atun hivan fahu zamanu ge eru ejilu ge mihum mikandatta mitala fili gada fana ve nitigen mi hagigatan e ba mihum lobedi hun e hagigata e fahu zamanu ge e wagotuga etibe jilu ge mihum mi hagigata purimatilane mi alun menna miedu inkaru uravene kantatta kennu මෙවන මෙන්න දොගු පුරවේනේ කන්තත් කෙන්නෝ අදි හැම යක් කොම්මි අල්ගොන් මෙන්න මේ හැම එකනි වාහකතකේ කියාව මේ හෙන් හොරි වාහකතකේ කියාව ෆුද්දල වෙන වාහකතකේ පුස් අල්ගොන් මෙන් හිතුගේ අඩින් කබූල් කුලින් ජෙහෙරි මේ හගීගත අල්ගොන් කුරිමචලන් ජෙහෙගන් අදි හැම යක් කොම්මි අල්ගොන් මෙන් කියාලා වාහකතකේ ගුතුගා අල්ගොන් මෙන් මේ වාහකතන් අඩුවහගෙන නුවානේ කුර්ආනුගේ බයන් වෑස්වා මේ බිරුවරි ඉන්සාරුගේ වාහකත අල්ගොන් මෙන් අඩුවහන් ජෙහෙනි අල්ගොන් මෙන්ගේ හයාතන් හේව බදල් ගෙනව මට්ටක alum biruwati umattaka adi hameyaga Allah bayan ko debba mi hagigata kurimatilane kan hitu gadin furi hama yaqin kama ko alum men viwahagata aduwa hanjeheni mi hamegani alum men ekkam fatun aduwa anekkam fatun dukolleve khada wahagatu yevure ma muhimmu wahagatu ehni er mi bayan kurunu hadith basfuluga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge lobati ashab ebegalunge hippula biruwati kammani taala filiga wahaga kiyade pun ehengum lobati ahun alum men vis libenjuhe ibarata darustayki bifada wahagatukum alumenge hittaka biruwatikan genes alumenge amalta sida kurumattaka alubeti khum masekke kurum miyadu miwahagata bay faharu adui gunima alumenge tere bay mi hum gunane ti kongala wahagatakin he ti haqiqaten muri wahagatakin he ihinen he taala fili ihinen paane ichin he kinen he duniyega kurihata kechkan adui vene duniyega uriya ichin adui ve ehgo mi alummen bifada suwalutam ufaddam vi waguten miyadu alwo menna engi bayame yaqin mani qur'ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadith bas fruto ittedu hagige bayan korabba faaka ehgo alwo men ittedu hagige ege iblis kuni turu kamen nuganes qabul kurunje faw zamanu gatibi mi hum ittedu hagige ebami hum dolum feni atun ifanikan kashabaru almenge hayatan insha Allah mi wahakata ka mi darustakum ibratari filawtake libigen danikama उम्मीद कुरंग अदि हमें को दुआएं की विसे अरु मिन्न की हे बस अडोहा हे नसीहा कबूल कुरा बेकमुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला लब्बाश व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।